Karwena uri 7 minutes after 12 o'clock inhlikani wo saseka Afrika Dzonga eka mamkela hinkwako lami nga kona i nongonoko Afrika Wa Vulavula vito ni Sidney Baloyi ni tshamile xitulweni xa Pet Khalanga loyi nga ri ku na hina namuntlha aka nongonoko hambiswiritano nta mpfuna ku hetisa vhiki hi ndlela leyi mfowethu Pet Khalanga ta va swinaverisi swona kuna mahungu yakulu swinene laha nga ku humeleleni ya Afrika Dzonga kuna mahungu makulu yanga ku humeleleni amisaveni hinkwayo hambiri n'weti hi yoxe n'weti ya May i n'weti leyi vuriwaka Africa month i n'weti leyi ma-Afrika kusuka akapa ku ya fika Cairo wa Egypt hi va ku hi kha hi tlangela vo Afrika bya hina kuna matimu makulu ngopfu la ya endlaka leswaku siku leriwani na n'weti hinkwayo yi kumeka hi kha yi tlangeriwa hi ndlela leyi hi tlangelaka hi yona hi lembe ra 1958 varhangeri va matiko yo fana na va Ghana va hlanganile matiko yo fana na va Ethiopia va hlanganile va twanana leswaku Afrika i tiko leri fanelaka ku ri cinca ku fika laha hi nga ta tikuma hi kha hi ri tlangela hi ndlela leyi hi tlangerisaka swona namuntlha leswi a swi endliwa hikuva tikonkulu ra Afrika ri ve tiko leri ri nga fumiwa hi vanhu va matiko mambe nkarhi wo leha swinene hi na matiko ya kwala ka 54 namuntlha Afrika hi ku angarhela kambe hinkwawo matiko yalano ya 54 ku ve na nkarhi lowu a ya nga rhangeliwi kumbe ku fumiwa hi venyi va wona manghezi va fuma matiko yo tala swinene Afrika mafurwa va fuma matiko yo tala swinene i va siya switikwana swimbirhi kumbe swinharhu leswi swi fumiwa hi maphutukezi matiko yo fana na va Mozambique matiko yo fana na va Angola a ya fumiwa hi maphutukezi ku lo va na matiko mambirhi ntsena Afrika hi ku angarhela la ya nga zangiku ya fumiwa hi vanhu va matiko mambe leswi vuriwaka colonization tiko ro fana na Ethiopia leri hi minkarhi ya xibibele ya ri vuriwa Abyssinia i rin'wana ra matiko laya nga zangiku na siku na rin'we ya fumiwa hi munhu wa le Ngilandi kumbe wa le Furo kumbe wa le Portugal hambi ku ri tiko leri namuntlha ri tiviwa ku ri Liberia na rona a ri zangi ri coloniziwa hi manghezi kumbe mafurwa kumbe mani matiko yalawo mambirhi hi woxe handle ka wona laman'wana hinkwawo a ya fumiwa ku nga va vona manghezi ku nga va mafurwa ku nga va maphutukezi hambi ku ri Egypta tiko ro duma swinene na le bibeleni ri kala ri fumiwa hi manghezi kambe sweswi hi hanya ka Afrika leyi ti fumaku matiko hinkwawo ya 54 ya fumiwa hi venyi va wona leswi swi tsakisaka swinene leswi nga endlaku ku va na n'hweti leyi vulavulaka hi yona n'hweti ya May leyi kusukela la yi sungulaka kona ku fika la yi nga ta helela kona hi 31 ta May hi ta va hi kha hi tlangela vo Afrika bya hina i n'hweti ya Afrika n'hweti ya ma-Afrika n'hweti ya ku tlangela vo Afrika bya hina xin'wana xitori lexi nga ku ninginiseni ka misava swinene xi kumeka atikweni nkulu ra Ngilandi laha minduku ku nga ta va ku vekiwa hosi yintshwa ku nga King Charles wa vunharhu i hosi leyi yi nga na record la amisaveni hinkwayo ya ku va a yimele ku va hosi nkarhi wo leha swinene malembe ya 70 ku nga malembe lawa mhani wa yena Queen Elizabeth wa vumbirhi i malembe la a nga fuma tiko ra Ngilandi King Charles wa vunharhu loyi minduku a vekiwa kutani hi hosi yintshwa ya manghezi ximfumu u ta ya mahlweni a ha khomi yona record ya leya ku malembe ya 70 a yimele siku nkulu ra yena so aka ntirho lowu wu nga ta va kha wu kombiwa ka television ta misava hinkwayo ku ta va ku ri na swilo swo tala ku katsa na vuyimeri byo karhi kusuka la Afrika Dzonga a ni vuli vuyimeri hi van'watipolitiki vuyimeri aka swa vunyanyuri ku na ntombi Pretty Yende la nga velekiwa Piet Retief leyi namuntlha yi tiveka kutani hi vito ra Mkhondo i munhu wo yimbelela a nga na nyiko yikulu ngopfu aka ku yimbelela swa vuyimbeleri bya choral na vuyimbeleri bya opera na vuyimbeleri bya classical music u lo komberiwa ximfumu hi hosi Charles wa vunharhu hi yexe a ku ni kombela ntombi leyi huma Afrika Dzonga a nga ha tshama kona no tshama kona la Afrika Dzonga Pretty Yende u tshama Europe la kumeka ku matikweni yo fana na va Italy la a yimbelelaku a kha tirhisa yona nyiko leyi nga n'wendla ku King Charles wa vunharhu a nkombela ku minduku a Westminster Abbey loko a kha vekiwa ximfumu
u lava ku twa rito ra ntombi leyi ya mu Afrika-Dzonga yi kha yimbelela. Un'wana la nga ta va kha yimbelela aka wona ntirho walowo i muyimbeleri wa tinoro tenor kusuka Italy, Andrea Bocelli. Ku ta va ku ri ntirho wukulu swinene. Ri ta va ri ro sungula kusukela hi 1937 ku va ku vekiwa hosi ya xinuna a tikweni ra Ngilandi. Hosi ya xinuna yo hetelela i kokwani wa yena loyi hi vulavulaka hi yena, King Charles wa vunharhu, ku nga King George loyi a nga hundza misaveni hi rona lembe ra 1937, ivi ku nghena n'wana yena wa xisati ku nga Queen Elizabeth wa vumbirhi loyi a nga fuma malembe hinkwawo ku fikela sweswi loko se a ta va hundza misaveni ku nga ta nghena n'wana wa yena King Charles wa vunharhu. Xin'wana xitori lexi nga kwala nyongeni i xitori xa ku va ka ha laveka ku kumeka meyara ya doroba nkulu ra Joni. Yi ve hoyi mhaka leyi ya ku lava meyara. Ha tshemba leswaku loko ri sala ri ya pela namuntlha ku ta va xitori lexi hi nga ta va se hi xi ndlale kahle na meyara se a kumekile hinkwaswo se ku lo yimela ku hi kuma vukorhokeri lebyi vanhu vo fana va lava va fanela ku va byi tisa aka vaakatiko hinkwavo. Ace Makashule khale ka matsalani general wa bandla ra ANC a tlhelele a court ku katsa na vahehliwa kuloni le a Bloemfontein, na yona liya ya tsotsomba swinene case ya kona. Ha tshemba leswaku ri ta fika siku leri va nga ta sungula ku va tengisiwa kumbe va tengisana, hi ta kota ku twisisa ku mhaka ya macheleni lama ya 255 million leyi fane yi tirhe ku herisa ntungu wa ti-asbestos le a Free State, aka vaakatiko va tindhawu to fana na va Mangaung na swilokixani swa kona kwele a Bloemfontein yi helele ku hi mali. I ntiyiso ku nga va ku ve na vukungundwana, i ntiyiso ku mali yi lo dyiwa, i ntiyiso ku na sweswi vanhu lava va hanya va kha va tshikeleriwa hi ntungu wa ti-asbestos na ku ri ku mali yona yi kale yi huma. Swi tele leswi hi nga ta va hi ri na swona na vuyeni hi na byona. Hi ta va hi kha hi vulavula na Mzwanele Manyi loyi se a nga ta va a kha a tiveka tanihi xirho xa vandla ra EFF kusukela tolo, kambe namuntlha u ta va tanihi muyimeri wa Jacob Zuma Foundation, ku nga ntirho lowu a nga wu yimela hi milenge swinene. Nkarhi wa hina sweswi 15 minutes after 12 o'clock. Afrika wa vulavula, mi ri na Sidney Baloyi, ni tshame a xitulweni xa Pat Kalanga. Loko hi vuya amavhengeleni ya pfula tilayini ivi hi twa ku ka open line ya hina mavonelo ya wena muyingiseri namuntlha ya yimise ku yini. Ana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. 19 minutes after 12 o'clock. I Afrika wa vulavula, mena Sidney Baloyi, ni tshame a xitulweni xa Pat Kalanga. Sweswi tanihi ntolovelo la aka nongonoko wa hina hi pfula tilayini ta hina laha hi nga ta lava hi rhamba vayingiseri ku mi hi fonela hi twa ku mavonelo ya n'wina aka swilo leswi swi nga ku humeleleni atikweni ra hina na le ka man'wana matiko hi wahi. Mavonelo ya n'wina tanihi ntolovelo ya va nga ri mavonelo ya hina vahaxi kumbe mavonelo ya xitichi, kambe ya amukeriwa. Ngenani aka lowu nkarhi hivi hi twa ku mi swi vonisa ku yini leswi nga ku humeleleni a Afrika-Dzonga na le ka yan'wana matiko. 20 minutes after 12 hina Loward alayineni. Kunjani Loward? Mtambela vanhu mpfukeni. Hi pfukile swinene. N'wina mpfuke njhani Loward? Swi tshamisekile but Hi swona. Ni tsakela ku twa rito ra wena but no mi nga chavi na mina na le ka migivela kwala ka nampundzu, so ni khetha swinene ku va mi kuyini. Na va ku vulavula hi mhaka leyi bot ya job creation efforts leti ti endliwaka hi Premier Lesotho a Gauteng. Tiko ra hina ri na ntungu lowu vuriwaka unemployment ya xiyimo xa le henhla swinene, so lexi xi tsakisaka hi Premier Lesotho ka matshalatshala lama va nga ku mandleni. Xa ku sungula i timhaka ta lava nga endla leswi vuriwaka crime prevention wa dance post, laha vanhu va ku ringana 6,000 va kumeka ku va lava ku absorbiwa ku kumeka va ta pfuna na maphorisa ma SAPS, nga va ku ri Metropolitan Police, nga va ku ri Gauteng Traffic na National Traffic, hi ku hungutiwa vugevenga lebyi nga kona. So swa hi tsakisa leswi hi mhaka swa tikomba ku loko ku ri na leswi nga political will ka lava hi ngo varhangeri va hina, swin'wana swilo swi kumeka swi lunghiseka.
yeah. tolo kunene but Sidney ni vuye loko ni kha ni landzelela ni kuma ku na project yin'wana yi nga ndleleni na yona yi ta absorba vanhu va ku ringana vo plus or minus 6,000 leyi yi nga ya solar installation project ya kona. Okay. So swa hi komba ku loko political will yi ri kona ka varhangeri lava va hina hi ku angarhela swin'wana swilo swi kumeka swi lunghiseka ma swi vona ene ku na project leyi yin'wana na yona yi nga ndleleni yi vuriwa ku rail line project leyi nga ta connect Gauteng na Limpopo. Kotha ku na ti-investors leti ti nga ta funda project yaleyo ti ready sweswi hi vulavulaka so loko political will yi ri kona ka varhangeri swa ti komba ku unemployment rate leyi nga ka xiyimo xa xikulukumba ngopfu wa South Africa yi nga hunguteka. Point ya ku hetelela Sydney i timhaka ta ku a swi koteki njhani ku ti-EPWP project leti nga kona hi tivaka na ku le ka madorobantsongo ma le kaya loko vo ndla feasibility study ya ku kumeka vanhu lava absorbiwa on a permanent basis ku tlula leswi swi nga yi swona swi nga ka contractual basis ni nga ku loko vo ndla feasibility study a swi ta kumeka swi hi pfuna hi vona vanhu va ka hina va kha va tirha va kota ku hlayisa mindyangu ya vona. Mavonelo ya kahle swinene ha khensa swinene Lord ha khensa mavonelo yo saseka yo komba ku bumabumela aka mitirho leyi nga ku endliweni hi varhangeri va hina aka swa politiki mi ngo hi twa ku ndhawu ezithala Solani Xikundu va hi khomeleni mpfukile Xikundu ko mjani khalata la mpfukile man una mhaka yin'wana nga ku yi pimaku muhaxi ya leswaku hi na swirilo swo tala la tikweni swa vukorhokeri ivi ke ka tin'hweti to tala kwala ka nongonoko lowu ku vulavuriwa hi ku lava va nga tirhiku a va paki va famba mara lexi ni xi tivaku mina ku hava munhu a endla ku xoka xi nga lulamangi ivi a ku mo swa ni tsandza ni suka ni famba. Ni vula leswi hi mhaka ku ku na swinawanawana la tikweni swi sukela kwale ka Labour Relations Act leyi nge te mintirho hinkwayo hambi le ka mfumo tshama ni hansi mi ndla swinawanawana swo governor relationship or na matikhomelo ma vanhu ya mfumo kambe hi ku hatlisa na ku vula leswi ku na xirilo ka malamulele ka ku sasa hi nga ku van'wana va tatisile va ku na labor office ta kona ti fili mara vatirhi va hola va nyuka mara vukorhokeri ku hava. Now mhaka hi hi fanele hi swi lemuka leswaku ku hlongola munhu hi milawu ya liya hi ku loko yi endliwa a ku ri no ku na xihlawuhlawu ku na lava va milawu yi va favor-ku ivi loko mfumo lowuntshwa wu ta vatirhi hinkwavo va na malunghelo se swi fika ku hundza mpimo sweswi mfumo wa ha ku hakela ka past financial 250 million ka vanhu lava hambi direct hambi yini va nga lo tshama makaya se loko enga a ku ri dumu a hi to fafazela ku lava nga tirhiki hinkwavo va hela kambe a swi nga koteki hileswaku munhu eka ku kayisa a ya hala na hala a za a ya fika a apex court a kha a lwa a tshamile henhla ka vusofa se ya frustrata mara it is what it is a swi fani hambi le xitangeni xa wena sweswi khalango nge fiki kuma munhu a nga kukulanga kahle ku pfutse kusuka ifamba mitami ya jika kule va CCMA. Sweswi mi nga swi vekisa swona Xikundu hi ririmi lera ra vadyivahlampfi it is what it is. Matirhelo ya hina ya tiko ra hina lawa ku nga lo burisaniwa ku fanele ku tirhisiwa xisweswo ya na ku sirhelela vatirhi hi tindlela to fana na titi hi nga ku vulavuleni hi tona so swi le ka hina ku swi le ku hi tirheleni kumbe a swi le ku hi tirheleni anna ku fika kwalaho muhaxi lonene hi khensile Xikundu hi swona khalanga 25 minutes after 12 o'clock ha ri swin'we nambara leyi mi fanelaka ku yi tirhisa i 086 000 2543 086 000 2543 hi le ka Afrika Wa Vulavula namuntlha mina Sidney Baloyi ni tshame a xitulweni xa Pet Khalanga kambe ma pfumeleriwa ku nghena mi nyika mavonelo ya n'wina aka swin'wana na swin'wana leswi mi twaku onge swa mi tsakisa kumbe a swi mi khomi kahle kumbe mi lava ku letela vayingiseri kuloni ku hi kota ku twisisa swilo hi ndlela leyi na n'wina mi swi twisisaka hi swona hi swin'we ku fika 1:30 namuntlha kwala aka Munghana Lonene a hi tweni ku hina mani a layinini 086 000
2543 aka Afrika Wa Vulavula eka ya mahlweni hi ndlela yaleyo 26 minutes after 12 o'clock hina ixikalavito ayo xikalavito mjani na mhakanyana yo lehanyana ni kombela ku mi ni yingisela manitwa tanani na yona xikalavito ya lava nga veka ndhawu lowa ku vavasati va xisa makhwiri va dlayitela swihlanganyana va hi vangele problem mi nga swi veka kahle futhi ni lava ku mi twisisa nawu lowu nga vekiwa wa ku va ka vamhani kumbe vana kumbe swihlangi kumbe va le vukatini nkarhi wa tolo swa masikunyana loko vana ndzhwalo a va wu xixi va wu khipa swi hi vangela problem ngopfu tinghozi ti tele ngopfu hi mhaka yeleyo ku na tinghozi ta njhani xikalavito tinghozi emapatwini ku dlava ka vavasati ku dlava ka vana sweswinyana ka ha khomiwa xihlangi xi bisiwa hansi ifa iterini tolweni ku dlawe phorisa evuhosini timhaka leti ti sungula kona evuhosini ku moxeka kona evuhosini ku onhaka evuhosini lani hi faneleke hi tsutsumela kona kumeka swi onhaka kona se ta karhata swilo leswi a ku laveka leswaku ku vekiwa xikhongelo ku khongeriwa ku kombela rivalelo ka mbumbi wa vanhu lava vana lava va nga humeseliwa endhwalini va okay xikalavito mi twakala mi te na timhaka timbirhi kumbe tinharhu mara mi tirhungarhungeti va mhaka yin'we na tshemba lava va nga na ku twisisa hi xipidi va nga va va mi khomile na mina ni ringetile ku mi khoma laha na lahaya nyana kambe loko se nkarhi wu kha wu pfumela hi yan'wana ya masiku na tshemba mi ta vuya mi ta yi andlala kahle hi ta yi twa kahle mhaka ya n'wina hi khensile swinene Thomas hi wena hi nga na wena moyeni sweswi minjhani hi pfukile swinene pfukile mani mina ni ri la hi lavaka big con na va ri kona la Giyanda a va ta vulavula kwala ka Munghana Lonene se je hi vikisa timali ende se a va ha kumeki la Giyanda nyeleti a ku na nyeleti ni vekisi ka nyeleti so loko va mi vekisa timali a mi ti veka kwihi viti ta ka big con a swi tiviwa hi vete Khalanga hi vo va swi tivaka a va ka va vulavulela kwala ka Khalanga ku vekisa mali xiti loko vekisa 12,000 yi ta vuya ri 36 andaka tin'hweti ka malembe manharhu mara se lexi ni taku laha ofisini a va ha ri kona laha ka Giyanda okay so bu Thomas timhaka ta vuvekisi bya mali yi kha yi suka xikhwameni xa n'wina ya a xikhwameni xa un'wanyana ku va ku ri mpfumelelano lowu wu lavaku ku va wu tsariwe hansi wu tlha wu sayineriwa hi n'wina n'winyi wa mali na luya a tekaku mali ya n'wina ku na swiphephani swo karhi leswi mi nga na swona kwala mi nga kona swi kombaka ku mali ya n'wina mi yi vekile ka Bitcoin leyi loko swiphephani sweswo mo swi langutisa swi fanele swi hlamusela ku loko ku fika nkarhi lowu mi nga ha tsakangiki ku fana na namuntlha mi fanele mi ya kwihi kumbe mi fanele mi fonela mani loko ku ri ku i maphepha laya ya kumekaku ya rinhulu ya maphepha ya hlayeki mi nga kombela na un'wana kwala kusuhani a mi pfuna ku mi twisisa ku maphepha lama mi nga ma sayinela ya ri yini kahle kahle hi ku loko swi nga ri tano mi nga kuma mali ya n'wina yi nyamalarile ivi mi nga swi tivi na ku mi fanele mi ya yi lava ka mani mara Khalanga loko a vo kuma lava vanyeleti lava vanyeleti vo va swi tivaka a hi ta vulavula na vona se a va ha ri kona la Giyanda ni n'wi tivi na nyeleti loyi ve ri tshama ka Malamulele a ni ku tivi na nambara ya kona okay na khensa swinene loko va ri na advise kwala va kha va vulavula kasi va kha va vutisa ku loko se mi ndlisa leswi mi ndlisa se va swi koka rinoko okay aka vanhu lava va nga vekisa timali letiwani ka Bitcoin bu Thomas ku na van'wani va tivaku kumbe mo tiva n'wina ntsena
ni vutisa leswi hikuva ni lava ku tiva ku hi n'wina ntsena mi nga na xivilelo kumbe na lava van'wana hinkwavo lava mi nga tsarisa vuvekisi bya n'wina va na problem yo fana na ya n'wina na? no tiva mina ni ri nexe. Okay, a ku na problem. Khalanga va ta va ri kona moyeni kusukela wa hi Musumbunuko vhiki leri taka vo va kokeli nyana ka moya kun'wanyana kwala va nga kona loko ku ri ku va le ku swi yingiseleni na sweswi na ku tshemba ku va ta mpfuna hi mavonelo laya nga ta endla ku mi kota ku tiva ku mi fanele mi fambela tlhelo rihi. I ku loko vona vo kuma nyeleti wa swi tiva yena ku swi ndlise ku yini. Hi khansile bu Thomas nkarhi wa hina sweswi wu ri hi fanele hi kuma tinhloko mhaka ta mahungu wu ri 28 minutes to 1 o'clock. Afrika Wa Vulavula nkarhi wa hina sweswi wu ri 27 minutes to 1 o'clock. Ma ri na mina Sidney Baloyi ku fikela 1:30 hi kha hi khensa hinkwavo lava nga va na nkarhi wa ku hi fonela aka open line na mavonelo ya vona ya hlonipha swinene hi kha hi mitsundzuxa ku mavonelo ya vayingiseri va hina a hi mavonelo ya hina vahaxi naswona hi mavonelo ya xitichi xa hina kambe i nkarhi lowu hi nyikaku n'wina vayingiseri ku va mi kota ku ta mi ta phofula leswi mi nga na swona na ku hi pfuna ku hi kota ku tiva leswi a hi nga swi tivi. Hi ta va hi kha hi vulavurisana na muyeni wa hina wo sungula ku nga ri khale ku nga nkulukumba Mavonelo Manyi xivulavulinkulu xa Zuma Foundation. Ku na papila leri va nga ri tsala va ri kongomisela aka president wa tiko ku nga President Cyril Ramaphosa loyi va kombelaka ku u fanele ku a tlherisela ndzhaku xiboho lexi a nga xi teka xa ku thola Judge Raymond Zondo tani hi yena Chief Justice ku nga judge nkulu wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Ku ya hi Zuma Foundation va vona ku a nga fanelanga ku va a va ka xitulu xexo naswona President Cyril Ramaphosa a nga fanelangi a thole munhu wo fana na yaloye. So titele timhaka ta kona na papila van'wana va hina se hi ri vonile na ku ri tshama njhani kambe lava va nga tsala papila hi vona hi nga ta va nyika chance ya leswaku va kota ku va hi hlamusela kahle ku papila leriwani swivilelo swa vona kahle i yini lexi endlaku ku va ba mkhosi lowu wa ku Judge Raymond Zondo a nga laveki la ka xitulu lexi a nga ka xona na ku loko ku ri na un'wanyana loyi hi mavonelo ya vona ku nga yena a nga fanela ku a va jaji nkulu wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga a va hi byeli hi lava ku twa ku hi ya mavonelo ya vona ka sweswo ya hlohloteriwa hi yini. Hi nga ya mahlweni hi nga se amukela Mavonelo Manyi xivulavulinkulu xa Zuma Foundation hi teka tinqingho timbirhi kumbe tinharhu kusuka ka n'wina vayingiseri. Nambara ya hina mi nga rivali 086 000 2543 086 000 2543 i Afrika Wa Vulavula. Mina Sidney Baloyi mfowethu Pat Khalanga wa koka moya swa namuntlha ntsena u ta va a ri amoyeni na n'wina nakambe kusukela hi Musumbunuko vhiki leri taka sweswi i nkarhi wa wena muyingiseri ku va hi byela ku hi swihi leswi u vona ku nga ku a swi khomi kahle, hi swihi leswi u vona ku nga ku la ku bumabumela nyana ka swona, hi swihi leswi u vona ku nga ku a hi swi voni kahle u la ku hi pfuna ku hi swi vona kahle. Nkarhi u kha u pfumela laya hi teka riqingho ro suka ka Baloyi. Minjhani Baloyi? Baloyi tigetleni mi vulavula kahle mi ri ku humelela yini? Hi fambela ka lepa ne ku fikela letera ku wena na sweswiwani a hi tivi ku pfuneka a hi kana loko se ka le na va hi hlamulekaka. Okay, Labour mi vulava ndzawulo ya swa vatirhi ne? Swa vatirhi mi lava va ka Labour va mi pfuna yini Baloyi? Va ka Labour a hi la ku lo va nyika timali ta hina mali leyiwani sweswiwani yi nga ha tirheki i tshembe yo mali leyi ya ka Labour. Mi ze mi vhaka a tiofisini ta vona ku vulavurisana na vona?
yini kwale ya va fana na vo am tikilisa swa swati online leswi swati online swi va kahle loko ni fika leni va ri papu ya teka fere n'wanyana ka option leyi a wu tirhisa ka yona leyi a ka phakisi loko teka ya ni tlhela kwale se la vona ku se vanhu va se a va ka nchumu ku fanele ku tswala tshaka vona kaya and se munhu istakini a ku na nchumu a mhaka okay hi ta mbutisela swona swi nga endleka ku ri na ofisi yo karhi leyi Baloyi mi fanelaka ku mi ya ka yona hi ku tiofisi ta ka labor ta kumeka atikweni hi ku angarhela kambe leyi ku nga yona yi nga langutana na timhaka loko no vutisa xivutiso mali leyi mi yi lavaka hi leyi va yi vulaka compensation fund yo okay ya leyi va fane va kota ku ofisi yin'wana na yin'wana ya ka labor yi fane yi ri na vanhu lava va kotaka ku va nga mi hlamusela xiheri ku mali liya yi kumeka loko ku humelele yini na ku va mi fane ku yi kuma hi swihi swilaveko leswi mi fanelaka ku mi endla swona kambe hambiswiritano Baloyi hi ta mbutisela swona mi ta swi twa kwala moyeni hi ku ya hi nkarhi a wa swo dikhisini moya hi cancel hi huma ka Baloyi loyi a ni vulavula na yena hi ya ka Baloyi un'wanyana minjhani Baloyi pfukile minjhani boti Sidney hi pfukile swinene mi hlangana na Baloyi a tlhelo ka pavement la ka gongongo a tlhelo ka pavement Baloyi n'wana manda yini okay a ngheneni makeni n'wana mani ni na xirilo mani hi mati la tikweni ka gongongo xirilo hikuva va hi susile stegrefiri va ku va veka mati and then loko va veke mati stegrefiri loko se hina hi ya khaba hi veka le ka gongongo mati lawa va tlhe va hi tsona wona tiko leri ra ka gongongo a ri fanele ri va na phayiphi ya roho specific leyi sukaka edan'wini yi yisa mati lawa hi ku va hi susile va ku va veka mati se va tlhe va hi tsona wona se a swi ni hundzisi kahle n'wana mani okay and a swi ni hundzisa kahle tiko hinkwaro ra ka gongongo a ri khomeki kahle loko ri hleketa ku ri tsoniwa mati lawaya ri nga susiwa tikweni leriya va ku va ta ku veka mati va tlhe va wa tsona mati ya mhaka ya mati a matikweni ya le kaya Baloyi i mhaka leyi yi nga ku tikeni swinene na swi tiva ku ku na hoyihoyi ya muganga yo fika kwala ka 55 leyi aka malembe yo fika kwala ka 10 la ya nga hundza yi yimele mati ku fikela na sweswi mfumo humesa na timali to fika ka mabiliyoni va ka gongongo va nga va wela ka yona muganga leya ya 55 leyi yi nga yimela mati ku fikela na namuntlha okay mo ni nghena ka leyiwani yo hetisela n'wana mani patu leriya ra kusuka ka Nhlaniki la chela mafurha ri ya joyina xikontiri lexiya xa ara mani leri amuketi rona reriya Baloyi yes patu leriya ni malembe ndzhaku khale swinene va vule leswaku ri na xikontiri hi vulavurile hi rona na n'wina ma ha ri ka nongonoko lowu hi ta vulavula hi rona na na Bodypad Khalanga va tlhe va ta vulavula hi woho hi tlhe futhi loko va pfula garage ya le Gandlanani layani ni fika ni chela petrolo hi vulavula hi rona se a hi swi tivi ku ri ta hela ri cheriwe rini xikontiri no loko va vulavula always a ri hlayiwi loko ri ta cheriwa xikontiri ende a ri tirheki patu lereko swi tiveka ku ri na xikontiri ende ri hava ra tika swinene hi famba hi rona swinene ngopfu loko hi ya amolo laya ka Gandlanani na va ka gongongo ku a Giyani i kule swinene for hina na va ka Nhlaneki ku yi pfala na n'wina Baloyi i ku vulavula ntiyiso la Afrika-Dzonga xiphiqo xa mati lexi ya mi nga sungula hi xona na xiphiqo xa mapatu swa fana hi ku na mapatu ya lawa ya nga cheriwa xikontiri xexi mi xi rilelaku mi ta kuma ku yo tala ya wona ya le ka xiyimo xo biha ku tlula na leswiya swa khale loko ya ha ri gravel kambe hi ta va na yona minongonoko yo hlayanyana laha hi nga ta va hi kha hi langutisa aka swa vukorhokeri bya mani na mani laha hi nga ta langutisa na timhaka ta mapatu Baloyi
ni ku tshemba ku mhani Basane va ni tshembisile kwalano va swi twa lomu va nga kona ku va wu rhandza nongonoko lowu va hi tshembisile ku va ta xi faka xikontiri ende a ku heteleleni na sweswi dololo so hi ta yingisela hi twa ku swi famba ku ya kwihi a hi tivi ku xa ha ta famba hi hina or xi ya famba hi vana va hina hi nga ha ri kona inkomu n'wana mhani xumani Kenseli swinene. Nkarhi wa pfumela 14 minutes to 1 o'clock. A hi fanele hi vulavula na muvulavuli nkulu wa Jacob Zuma Foundation loyi a vonaka ku nga ku wa ha khomekilanga kona hambiswiritano aka yona nhlokomhaka yaliya ya papila leri nga tsariwa hi Jacob Zuma Foundation ri kongomisiwe eka President Cyril Ramaphosa. Hi ta hlangana na mutivi wa swa nawu ku nga Abigail Ngobeni kusuka ka Ike Ngobeni Incorporated lava va nga pfumela ku va burisana na hina ku na vona va kota ku va andlala mavonelo ya vona aka papila leriwani ri nga ku tiseni ka hoyi la atikweni. Hina Abigail Ngobeni ka tilayini ta hina. Sis Abigail, amamkela ka Afrika Wa Vulavula. I hear the nakushota vayingiseri va munghana lonene hinkwavo ku khensa swinene ku va na hina namuntlha vonoko na yena a khensa sis Abigail ngopfungopfu ku va hi ri na munhu loyi a nga na vutivi aka swa nawu hi ku mapapila yo fana na lawa a ya fani na mapapila ya rirhandzu kumbe mapapila ya gayisa lawa ri kha ri pfuxela le kaya i mapapila yo tika swinene. Mi ze mi ri vona papila leriwani sis Abigail? Ni vonile nyana hambileswi ni nga ri vona ta ku yi swiphemu ani va nga na original ya rona mara na swi kota ku vona ku vulavula hi yini. O mi ri vone ku fana na hina kwala ringo va ku hahe na moya kwa. So papila leriwani ri tsariwe hi mani? Papila leri ri komba ri huma ka va Jacob Zuma Foundation ri kongomisiwa aka President Ramaphosa ku va va n'wi nyiketa xinkarhana swi tikomba nga ku va n'wi nyiketa xinkarhana xa masikunyana ku va a tlherisela xiboho xa yehe xa ku thola avanyisinkulu aka xitulu xa yena leswi swi nga humelela March a year ago if I'm not mistaken. Intiso walowo sis Abigail i xiboho lexi xi nga tivisiwa andaka loko tiko hinkwaro ri xi yimerile hi President Cyril Ramaphosa ku thoriwa ka muavanyisinkulu Raymond Zondo i swilo leswi vanhu vo tala va nga tikomba swi nga va hlamarisa ngopfu hi ku ku heta ntirho wukulu lowu nga tshama wu endliwa la tikweni wa ku fambisa nongonoko wa state capture. So n'wina hi mavonelo ya n'wina na ku twisisa hi ku tirhisa tihlo ra nawu mi vona nga ku why swi teke nkarhi wo leha why swi teke lembe hinkwaro ku va Jacob Zuma Foundation va tisa xivilelo lexiwani? Sidney a swi na vayingiseri a swi le rivaleni ngopfu hi ku languta papila ra vona na ku languta leswi swi nga swivangelo swa ku tsala papila leri. Loko mu yingisela na loyi a vulavulaka loyi a mi fanele mi vulavula na yena namuntlha loyi a vulavulaka eka Jacob Zuma Foundation u ri i khale va ri na timhaka leti enhlokweni mara lexi xi nga endla ku xi va ntlhontlho wa ku va tsala papila leri namuntlha hi ku va muavanyisinkulu va ve na swa memorial lecture lava nga vulavula hi swo karhi leswi vona swi tekaka nga ku a swi kongomisiwa aka khale ka President Jacob Zuma mara nkarhi lowu va nga wu teka wa ku tsala papila leri na ku leha ka nkarhi swona leswi swi nga hetelelaku a ku dlineni swi endla nga ku papila ra vona a ri na ntikelo. So ku ya hi nawu wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga na ku ya hi vutivi lebyi mi nga na byona President Ramaphosa a nga swi kota ku a tlherisela ndzhaku xiboho lexiya xa ku va a thole Judge Raymond Zondo? A ni voni muhasi ku a nga swi kota mi ta tsundzuka ku hi ku ya hi vumbiwa bya tiko leswi vitanaka constitution
ku na ndlela leyi faneleke yi landzeleriwa ya ku susa vaavanyisi. Swi fana na ndlela leyi nga koho ya ku va appointa. Mi ta tsundzuka kahle ku ri ro papila leri hi vulavulaka hi rona ku na swivangelo. Xo sungula va vulavula leswaku President Cyril Ramaphosa a va landzelelanga swibumabumelo leswi swi nga bumabumela hi Judicial Service Commission. Va tlhela va vula leswaku ku na xivangelo xa vumbirhi i ku a nga pfumeli muavanyisinkulu ku ti susa a ku veni mutshami wa xitulu wa what we call the Zondo Commission. Mara mi ta swi vona kahle ku hi ku ya hi vumbiwa bya tiko a swi bohi leswaku president va landzelerisa swibumabumelo swa Judicial Service Commission. Constitution yi va nyiketa matimba layo anama lamo tala swinene ku va landzelela ku titwa ka vona endzhaku ka loko va consultile na ti-political leaders in Parliament, National Assembly, va consulta futhi na Judicial Service Commission. Mara loko hi vuya a ku suseni ka vaavanyisi swi hoxa voho futhi va Judicial Service Commission va recommenda ku ya a Parliament ku va na adoption ya resolution leyi yi kombisaka kahle ku Parliament yi ri a susiwa. Lero matimba ya lama sweswi president a va ha ri na wona ya ku va nga vuyisela ndzhaku exiboho lexi va nga xi teka. So swi nga endleka ku va ku heta nkarhi, mara a ni voni ku ri na ku chaya ncumani ku ya mahlweni ka va Zuma Foundation. So Abigail, mina na n'wina hi nga va hi ve na nkateko wa ku vona tinyimpi to tala ta vatswatsi, ene tinyimpi ta vatswatsi ta hluphanyana hi ku vo gegana minkarhi yo tala. Loko ho teka papila leriwani hi ri veka tlhelo hi copetana mahlunga ku a ri kona papila leri, ivi hi langutisa vakulukumba lavambirhi khale ka president na president loyi ku nga yena a nga xitulwini sweswi, ku na ku gembana hi nhloko aka vanhu lavambirhi swinene. Loko u teka papila hi ri veka tlhelo hi languta le ndzhaku, mi ta tsundzuka ku president Zuma va tshame va kombela leswaku muavanyisinkulu a suke a xitulwini xa ku va a va mutshami wa xitulu wa the Zondo Commission ku va kota ku ya mahlweni ka yena. A thoriwe hi mani kambe? Nani swanga? Yena muavanyisinkulu nkarhi lowu a ha ri busy na commission leyi a thoriwe hi mani? A ni ta tsundzuka ku ri ku na advocate Chile Madonsela before a huma u a endla recommendation ku a ku vi na commission leyi nga ta languta leswi vitanaka estate capture. And ingaku loko ni nga hoxisi muhashi hi vona nkulukumba Zuma a va ri involved ku veni state capture commission yi va established. Mara ni ta swi landzelerisa kahle ni vona ku munhu loyi ka vona na nkulukumba Cyril Ramaphosa loyi a nga yimisa commission mali, mara na swi tsundzuka kahle ku nga ku a ku ri voho. Na mina loko ni langutisa ti-record ta mina ti ni vuyisa kwalani ka ku hi vona a va thole nkulukumba luya. Sweswi mina na n'wina hi nga twanana ku no nyimpi ya vatswatsi a yi hambana ngopfu na ya tihomu loko ti ri xivaleni, ko gembaniwa hi tinhloko na laha. So hi ndlela yin'wana swi vula ku na papila leriwani a ko va papila leri ri nga yima hi nenge wun'we ntsena, i papila leri ri ngo tatisa ka swo tala leswi vatswatsi lava va nga ri ku twananeni hi swona. I timhaka ta ku vo fanele va ya mahlweni kha ku gembaniwa hi tinhloko. Loko vo languta kahle mi ta swi vona ku hambi va kongomisa aka swo karhi leswi swi nga swivangelo swa papila, mara ku na leswi swi fanele ku swi chupuka. Loko mo languta kahle va ri a nga tshembekanga hi relationship kumbe a nga vulavulanga ntiyiso hi leswi a va tikomba va ri na vunghani bya swona a ku sunguleni loko before endla ti-interviews ta ku va muavanyisinkulu. A nga vulavulanga ntiyiso hi the extent ya relationship ya vona, ende mi ta swi vona ku kona swin'wana na swin'wanyana leswi na hi nga swi tiveki, mara a yi nge yimi henhla ka swona hi ku exinawini hi tirhisa vumbhoni, hi tirhisa vumbiwa bya tiko lebyi byi nga wona nawu lowukulukumba wa laha tikweni.
mi swiveke kahle ngopfu mi swiveke hi ndlela yo amukeleka Sis Abigail. So laha hi nga kona sweswi papila se ri kona ri tshamile a ofisini ya president. Hi nga langutela yini ku ya mahlweni hi ku mina na n'wina nga ku mavonelo ya hina ya fananyana hi vona onge president a nge pfumeli ku a ku no a endle xihoxo nkulukumba Zondo a nga ha ri yena muavanyisinkulu. Se mi vona nga ku ya mahlweni mhaka leyiwani yi ta xitepe xa vumbirhi ku ta va xihi kwala? A ni tshembi ku swi kona leswi president Cyril Ramaphosa va nga swi endlaka ku ringeta ku vuyisela andzhaku xiboho xa vona, kumbexana va ngo amukela papila kumbe va hlamula hi ndlela ya vona. Loko ku ri ku mi yingisele kahle mi ta mi swi vonile ku loyi a vulavulela ka hofisi ya president u ve na ku hlamula, a tikomba a ri munhu loyi a vulavula leswaku swi tikomba ku ri ku huhisa milawu leyi nga kona, hambileswi nga ta ka ni nga swi veki in context, mara leswi a swi vurisa so a ku tikomba ku le papila lero a hi papila leri ri nga langutiwaka hi tihlo ngopfungopfu ra nawu, kambe ro fanele ro langutisiwa tanihi hi swiendlo leswi swi langutelaka hansi nawu wa tiko. So leswi hi nga swi langutelaka ku nga va mhaka ta ku 11 May leyi va nga n'wi nyiketa yona swi nga endleka yi hundza mali swi ta va ka vona va Jacob Zuma Foundation ku sungula court case leyi va nga yi vulavula hi yona. Loko o ka a nga tirhiseli ndzhaku va ta n'wi yisa a court. Hambi swi ri tano loko hi languta hi tihlo ra nawu a ni voni va ta vuya na nhlanga yo baleka ngati. Okay, sweswi mi nga swi vekisa swona ku a mi voni va ta vuya na nhlanga leyi nga baleka ngati. Sis Abigail, ku yisa ti-case to fana na leti a court swi durha ku fika kwihi? Swa durha swinene ngopfungopfu hi ku leswi hi vulavulaka hi swona sweswi a swi nge endliwi ka tikhoto leti ta laha hansi. Ni ta tsundzuka ku hi na tikhoto to tala ta ku hambanahambana. Swi nga endleka va sungula na yona a high court, and a high court ku na ti-cost ta kona, and nkulukumba khale ka president Zuma se va na yona hi history ya ti-court leti ti nga va nyiketa what we call the cost orders on a personal basis, laha va nga lerisiwa ku va hakela timali ta ku yisa court case court va hakelela lava va lwisaka ka vona kusuka ka xikhwama xa vona. I ntsengo wo fika kwihi loyi vulavulaka hi wona Sis Abigail ka swilo swo fana na sweswo? Muhaxi swa hambana. Loko ni ku swa hambana na hi ku mi ta kuma ku laya ka maloyara ya president kumbe maloyara ya vona nkulukumba Zuma ku va ku ri na ti-law firm timbirhi leti ti fikaka ti thola lava hi va vitanaka ku i ma-advocate. Loko mi ta languta mi ta kuma ku va na advocate leyi vitanaka SC, ku phinda ku tlhela ku va na lava hi va vitanaka attorneys. Va fika na vona va va na mali ya vona, ku tlhela ku va na mali ya lava va tholaka. So swi va hi mali leyo tala swinene. I timali to tala leti hi vulavulaka hi tona. I timali to tala swinene. Mara hambi swi ri tano va ri xikolokolo loko president o ka a nga endli leswiya va swi lerisaka ka papila leri va ta ya court. Va vula swona ku loko president o ka a nga loko o hundzela hi masiku lama va nga n'wi nyika wona a nga hlamulanga hi ndlela leyi va lavaka swona hi vo va ta va nga ta ya a court. Mara mi ta swi languta kahle ku nyimpi ya kona a yi tikombi ta hela. Sis Abigail, khense ngopfu ku va mi ta avelana na hina aka ntokoto wa n'wina wa vutivi bya swa nawu. Hi ta vulavula na n'wina nkarhini lowu taka. Ku khensa hina swinene na vayingiseri hinkwavo va Mavonelo FM. Khensi. Afrika Wa Vulavula, mi ri na mina Sidney Baloyi, ni tshame xitulweni xa Pat Khalanga. Hi ta va hi kha ya mahlweni na nongonoko aka timinete ta 30 leti nga sala, kambe sweswi mi ngo ni amukela vatirhikulori va hina kusuka ka studio swa hina swa mahungu va hi nyika mahungu ya 1 o'clock. Seven minutes after 1 o'clock, se hi kha hi langutisa ku ya chaputa nongonoko wa hina wa Afrika Wa Vulavula, laha namuntlha mi nga na mina Sidney Baloyi evutshan'wini bya Pat Khalanga Mathebula, la nga kokeni ka moya u ta vuya a va a moyeni na n'wina kusukela hi Musumbunuku vhiki leri taka. Ha va khensa hinkwavo lava nga va na nkarhi wa ku
nghena ka nongonoko wa hina va andlela mavonelo ya vona hambi ku ri muyeni wa hina mutivi aka swa nawu ku nga Abigail Ngobeni ave mkhensa hinkwenu na lava ku va tisa mavonelo ya vona ka swo hambanahambana ha ri na nkarhi hi ta va hi kha hi pfula tilayini sweswiwani loko u ve na nkateko wa ku va na hina kusukela kwele a ku sunguleni ka nongonoko u ta va swi twile ku leri ri ve vhiki ra mahungu yo tala swinene kusuka a Bloemfontein laha khale ka matsalani general wa vandla ra ANC ku nga Ace Magashule a nga kumeka a ri court laha na masiku ya yena laha se a nga ta tengisiwa xiheri se ya vekiwile hi yona court ya le henhla le a Bloemfontein kasi loko hi crossa lwandle ra Atlantic ya jatama le England I phensa minduku la ku nga ta va kha ku vekiwa hosi yo sungula ya xinuna kusukela hi 1937 yi tlhela hosi yo sungula emisaveni ku va yimela nkarhi wa yona wa ku va hosi ku tlula vanhu hinkwavo lava nga tshama va yimela hosi emisaveni hi vulavula hi King Charles wa vunharhu loyi a nga yima malembe ya 70 hikwalaho ka ku va mhani wa yena Queen Elizabeth wa vumbirhi a fume nkarhi wo leha ku tlula tihosi hinkwato wa vekiwa mnduku xin'wana lexi xi nga mitsakisaka aka ku va aka ntirho wa ku veka hosi le England mnduku I ku tichain leti a nga ta mbexiwa kona ti endliwe hi nsuku lowu wu nga humeki England I nsuku wo huma la a Afrika-Dzonga hiko tichain leti a ti endliwe nkarhi lowu Afrika-Dzonga a ra ha fumiwa hi manghezi hambi ku ri diamond leyi kumekaku aka crown leyi nga ta va a yimbele I crown leyi I diamond leyi yi humaka kona la Afrika-Dzonga naswona yi vuriwaka hi yona diamond leyi kulu yi nga tshama yi endliwa emisaveni yi vuriwa Cullinan diamond hikuva yi endliwe amayini wa Cullinan handle ka Pitori va kona van'wana kwala Afrika-Dzonga va nga sungula hoyi ya vona ku va lava nsuku wa hina wu vuyisiwa na diamond ta hina ti vuyisiwa loko u rin'wana wa vona u nga chavi ku hi byela hi ta va hi pfuleti line ta hina laha ka 086 000 2547 mi nghena kasi laya City of Johannesburg ka masipalankulu wa Joni va ha ri ku kayakayisaneni va le ku laveni ku kuma meyara wuntshwa loyi namuntlha loko ri ya pela a nga ta va a ri kona loko ri na mavonele ka swona hi ta swi amukela ku va u hi fonela ka 086 000 254743 kona la aka Afrika Wa Vulavula 10 minutes after 1 o'clock mi nga nghena sweswi mi hi byela leswi swi nga mkhoma kahle leswi nga mkhomangi kahle mavonelo ya n'wina aka mbulavulo loyi nga va na wona na mutivi wa swa nawu Abigail Ngobeni u ri yini hi swona na papila leri ri nga tsariwa hi Zuma Foundation khombo ra kona hikuva va ha swi kotanga ku nghena hi voxe laha a hi fanele hi vulavule na xivulavulinkulu xa foundation yona leyi ya Zuma Foundation ku nga Mzwanele Manyi a nga ha swi kotanga ku va a va na hina aka nongonoko se hi to n'wi vulavulela kumbe hi n'wi hleketelela hi na mani moyeni mina hi na ngwenya peluka a moyeni minjhani Sibara na mitwa no hayi ndzi popa matisara wa mina ngomjani Baloyi a ni swi twa ku xikhohlola lexi a hi xa mukhuhlwana I xa ku titivisa ku ni kona la moyeni no ku nghena moyeni la ku yima na xivulavuri lexi a mi kha mi vulavula na xilo xa one xo tiva na manana Ngobeni ku na swilo leswi hi swi vitanaku prospect of success hi ririmi ra lavaya hi tlhela ku swi landzelerisa hi leswi nge mutas operandi leswi mbirhi ri nga swi vula swi hi tlherisela ka leswi va nga vulavula hi swona na va Zuma Foundation ku na mintolovelo leyi ni byela ku yona mutas operandi hi ku komisa I mintolovelo yo karhi ya ku hi n'wi toloverise sweswo vanhu vo valava va nga heta va ri ti-syndicate to karhi yeah hi ve na state culture
xa vumbirhi xihatla hi va na Zondo va nge ti asuka Yeah. a hi twisiseni leswi hi ku ya hi section 177 subsection 1A eka Judicial Service Commission hi susa ntsena jaji loko yi nge nandzu lowukulu. Se papila leri mi vulavulaka rona a ri hi byeli ku president i ta swi kota loko ni mi byerile kusuhi loko ni vulavula wa mina ku ta va na prospect of success ku hava ku humelela hi marito man'wanyana yi ma na xivuluvuri lexi a mi ri na xona. Okay. President i na swilo leswi emakatleni ya yena hi swi vitanaka prerogative power, matimba lamakulu ma yena loko sweswi va ra kha mi tirha kwalano mi lava ku tirha ku na munhu loyi a nge loko mi teka movha wa mfumo i ndla leswi futhi hi ririmi ra vanhu lava a recommendaka a swi vuli ku i mi pfumelerile ku teka movha mi famba ka ha sale lowo approva. Se xiyenge leswi va ndlile laha president Cyril Ramaphosa ta swi a ku ri na njhekanjhekisani ya ku kambela a va lava yena mayo manana loyi a mayo luya. Se hi matimba lama a nga na wona president Cyril Ramaphosa ya ku thola i vekele yena kulukumba Zondo. Se lavaya loko ni vulavula hi mutas operanda ku na leswiya xa ku tlanga xitumbelelana na ku la ku tihetela wo nkarhi wolo va nga ya tikhoto ku ya khoto a swi arisi nchumu a swi arisi munhu mara ku hava prospect of success. Se ni ya yi languta ni huma moyeni ni ya languta ku le ka chapter 8 leyi ni vulavulaka hi yona ya vumbiwa ra hina ra Republic ra South Africa ra Act 108 ya 1996. Swilo leswi va nga ku swindleni i nkarhi wo leha a va fanele va swindle nkarhi wolo ya loko a ha ku thoriwa nkulukumba luya Zondo. Se a ni voni na ku copetana kun'we ku va ku ri kona ka ku va nga swi kota ku susa Zondo hi ku lexa xa state capture a ku ri ti-witness timbhoni leti ti vula ku timali ta hina ti love njhani, timali ta hina ti nyamalele njhani na vamani na vamani na vamani. Timbhoni leti a hi yena Zondo a vula ku Peluka Sidney Khalanga hi va teke mali a ku vulavuriwa hi vana va ka Gupta na ti-SOEs ta hina swi tele ni nga swi vulavulaka Sivara ni hela kwala. Hi khansela Sivara leswi ni nga mi byelaka mi nga si famba i ku loko n'wina ma ha ri kona Sivara mina ni nge pfaleriwi hi ku swa va mutisi a mi vulavula hi swona no mi nga ta mi ta ba ritshuri ngopfu ni nge pfaleriwi mina. Famba mi ya vutisa titleke ta mina na maphorisa ma mina ka 12 years leri a ni ri full time shop steward ku i ko a nga pfaleriwa na ha ri ku tirheni na i komu 100. Hi khansela Peluka ivi ya ka Xikalavitu. Hello Xikalavitu. Baloyi. Mi pfukile. Amilosa Baloyi. Mina ni na ku khensa man. 2012, 2013, 2014 loko ma EFF. Van'wana hi tsakini ku no tiko ri ta lulama. Mi nge mi vula ku ntungu wa 2019 wa COVID-19 tero ku fika tiko hinkwaro veri bya ti-mask. Lexi ni nga ku vula ku Julius Malema a ta kahle i teke xindozi i ti dlayele phati. Ku va a teke Mzwandile Mane a n'wi faka ka EFF yi nyika 50% plus ka African National Congress leyi hi lavaka hina hi 2024 and 2026 leyi nga chaveki ku thanks Mzwandile Mane go and destroy EFF. Thanks Mzwandile Mane, make sure whatever you are doing to discredit our country through Jacob Zuma, do it at EFF. Malema should have went far away from that gentleman. He's just nothing. ATM they are dead because of Esma and himself. Thank you very much, sir. Thank you, sir. I was waiting for this. Thank you, sir. Thank you. 16 minutes after 1 o'clock. Hi swona hi tirhisaka swona la ka Afrika Wa Vulavula. Hi mi pfumela mtana mavonelo ya n'wina. Hi ku swa tiveka ku mavonelo ya n'wina i ya n'wina a ya hina. 086 aka Munghana Lonene FM se khome Foster sweswi. Kunjani Foster? Hi pfukile? Yes, riqingho rero ri na mampfaramphara. Na ri tonyana. Ene se ri ya ri kha ri nyanya ra nitwa ku ni le ku ri hleveni. Na sweswi. Okay. Mi ngo swi hava Foster? Okay. Mina ngale ka Mzwandile Mane. Former President Zuma nkarhi lowu a va ri president hi vona va nga appointa Judge Raymond Zondo. So
so nkarhi lowu a ri na tona ti-qualities leti a ti laveka a fita and then namuntlha hi va ka ha ri vona se a nga ha fiti munhu yaloyo. Okay, hi ta nkuma Mzwanele siku a nga tata Foster u fanele u fona futhi xivutiso xexo na mina a xi ta ni tikela loko a ku ri mina ni fanele ku ni xi hlamula. Okay, khensa ngopfu kalani. Khensile swinene 18 after 1 o'clock. Tsakani Zitha u le a Giyani u le ku yingiseleni ka Afrika Wa Vulavula. Fanarisa u le ka Bungeni u yingisela Afrika Wa Vulavula. Muponisi u le a Tsanini u yingisela Afrika Wa Vulavula. Na n'wina hinkwako la mi nga kona ha khensa loko mi ri ku yingiseleni. Hi na khosa la moyeni ma vona ha mamukela. Hi swona ni njhani na hi pfukile minjhani kwaleyo? ikona mani mativa loko ni tshama ni langutisa ni tlhela ni tivutisa i ku ri kasi ka Jacob Zuma Foundation a ku na vanhu vo tiva nawu kumbe ko va xivaleni xa vanhu va mihleketo yo fana ntsena na? Swi nga endleka va ri kona vo tiva nawu. Ku va u tiva nawu phela a swi vuli ku a fanelangi vanhu va nawu va swi kota ku tirhisa maqhinga man'wana nkarhi wun'wana va tirhisana laha ya vonaka ku nga ku a ya na vutivi bya nawu ka wona. Kumbe swi endleka ko va timhaka ta ku ri ho fanela hi tshama hi ri ka social media hi kha hi twiwa, because this thing loko mo swi langutisa most of the ya vahleri lava tivaka nawu va swi vula kahle ku nawu wu ri and as ku hele lembe there is nothing a ku na lexi ku nga vulavuriwaka hi xona hi ku swilo sweswo no hundzeriwa hi nkarhi swi hundzeriwe hi nkarhi. Loko munhu a kwateli khosa a nga ha langutisi ku u tiva nawu ku fika kwihi. U langutisa ku ni fanele ni va komba ku ni kwatile. A pfumpfa swi twakala ku u kwatile. Kumbe ku ri timhaka tetiya to ku hi fanela ku tshama hi kha hi twiwa hi ku hi kona hi tiveka ku hi kona. Ya na swona sweswo khosa. So hi ndlela yin'wana mavonelo ya khosa i ku a ku na la swi ya kona swilo leswi ko va timhaka tetiya to ku ho fanela hi twiwa hi karhi va ri ku ri hi kona. I ku hlala kahle. Ya a swi hambananga na loko munhu va ku u phika Xixhosa u phika xi xo basa ku lexi xa ntima ko xi vona ku xo basa. Okay, maphikelo lama a ni swi twisisi ku wahi ma nyike rixaka leriya mara you can see Lucas. Hi swona 20 minutes after 1 o'clock hi le ka Afrika Wa Vulavula khama va twa va khosa va Foster va Peluka va le ku nghena na swikalavito va le ku ngheneni na mavonelo ya vona. Wena u salele yini? Nghena ka 086 000 2543 a hi aleli munhu ku ta na mavonelo wahi kumbe wahi as long ku ri leswi u twaku nga ku hi swona leswi swi nga ta ku yimela kahle la moyeni ku ri mavonelo ya wena. U nga kuma ya hi pfuna na hina ya hi pfula matihlo hi kota ku vona swilo hi ndlela leyi na wena u swi vonisaka swona. Hi ta va hi kha hi hambana na n'wina kwalaya ka 1:30 loko va dzumba na mina xipano xa dzumba na mina xi ta nghena xi teka ntirho ku xi yisa mahlweni ku siku ri va ri kha ri qhuveka ri kha ri ya kahle ku i wa Mntlhanu i ku hela ka vhiki van'wani mi le mapatwini mi kha mi ya kolomo. Hi ta va hi kha hi fambisana na n'wina hi kha hi nyika mavonelo ya vanhu vo hambanahambana loko hi ri laha aka Afrika Wa Vulavula kusuka kwalano ku ta va ku ri vuyimbeleri laya aka dzumba na mina. Mzamani u le layineni mi ngo hi n'wi amukela. Mzamani njhani Baloyi? Hi pfukile minjhani kwaleyo? Ni pfukile. Yes. Na ku vulavula hi xilo ya mdala la vele nkatla na vo Jeremiah. Kahle mina loko ni langusa matirhelo ma va Zuma ni na problem ya ku vana leswi swi tana ku is a professional time waster PTW ku ri i munhu wo rhandza ku westela vanhu nkarhi a nga endli nchumu. So westela nkarhi hi ndlela yihi Mzamani? Okay, a hi sunguleni laha ka ku loko ku thoriwa Zondo ku vi na ti-interview leti nga conductiwa ivi va recommenda those guys lava a va n'wi interview ka panel liya va recommenda Zondo ivi Jacob ku va vona va nga tlhela va n'wi appointa. Loko va heta ku n'wi appointa I remember very well va tlhela va vula va ku
sweswi ni endli commission ya Zondo commission yi ta endliwa hi Judge Raymond Zondo ene ni kombela ku munhu un'wana na un'wana a complya ku nga vi na munhu loyi a nga ta tlula milawu kumbexana swileriso leswi Zondo a nga ta va khata na swona a tlhe yona ngwenya yi vula yi ku van'wana vo n'wina mi busy mi tikomba mi tsakela ku simekiwa ka this commission but at the end mi ta rila yini ngwenya yona kwala ya attend yi tlhela yi fika yona ku va yona munhu wo tsema nawu kwalaha ka commission yaliya va yi teka va yi pfalela nkarhi lowa va yi bohiwa 15 yini se yona kahle yi na problem ya ku yi tshama yi kha yi rhandza ku va ka media ka sweswi swo ka swi nga hi pfuni nchumu sweswiwani okay munhu yaloyi rilaka yena hi yena nga tlhela yi recommenda yi n'wi sayinela musiku a va ka commission yaliya no mzamani na mavonelo ya lawo se na matwa ku ya suka tlhelo rihi ya tlhelo rihi mara loko se hi hetile hinkwaswo mzamani lexi hi fanelaka ku hi xi tsakela na ku va xi hi tsakisa i ku Afrika-Dzonga i tiko leri nga na vumbiwa leri ri pfumelelaku swilo swo tala hi na timfanelo leti ti endlaku ku hambi va mzamani va vona unga ku wo heta nkarhi leswi swi endlaku timfanelo leti nga kona ta ku pfumelela ku pfumpha hi ndlela leyi u swi lavisaka swona a khensa mavonelo ya lawa ya mzamani okay teka bongani sweswi inhlikani bongani 24 minutes after 1 o'clock bongani wa ha ri kona tilayinini okay bongani u nyamalarile u nga vuya bongani ka 086 0002547 i Afrika Wa Vulavula mi ri na mina Sidney Baloyi na mina ni Khalanga ni tshame exitulweni xa Pet Khalanga Mathebula ya ka N'wanati sweswi Maluleke N'wanati Baloyi hi swona se na n'wina Maluleke mpfukile hi pfukile swinene pfukile lexi ni xi vonaka mina ku munhu a kwatini a nga kwatiliki u endla sweswo va na rivengo ro karhi va nga na rona mbilwini a ri nga suki va venga yini hi ku Zondo i ve ku hi vona a ve ku hi vona hi ku ya hi vona a fanele a yima na vona ene Zondo i munhu loyi a yimaka na nawu a nga yimi na vona u fela sweswo na munhu i fanele ku yima na nawu bese va Zondo kwalako Zondo vito lera Zondo hayi i vonele ra mina ni voni nchumu no vona nga ku ri mukhalabya va na rivengo a ku na swin'wana inkosi okay so Maluleke ma ri kona kwalano ne ni kona ma yi tiva nyama liya yi vuriwa ku rivengo amirini wa homu xirho lexi ya xa rivengo ka xiharhi xin'wana na xin'wana xo famba hi munhu wa milenge so xirho lexiya a xi dume ngopfu varimisi a va nyuhela hi xona a wu nga pfumeleri ku dlaya xiharhi u nga va yiseli rivengo musa a fanele rivenga ri ya testiwa na homu rivenga ri ka murimisi okay so na swi twa ku mukhalabya mi ri va na xona xirho xexo xa rivengo ko va ku va xi tirhisa hi ndlela yin'wana hi vona hi n'wina va na xona xirho xexo a nhlokweni ya vona hayi va venga okay loko va ku ve munhu va beriwa mavoko hi ku venga mukhalabya va fanele va beriwa mavoko no ya twile mavonelo ya n'wina hi khensile N'wanati mi ngo hi teka Victor u le layinini sweswi kunjhani Victor ni kona minjhani Botsi ni pfukile swinene hi swona mani yes Botsi mina ni lava ku vulavula hi swin'wanyana lawani ma vona tanihi vanhu va ntima hi rila hi ku ri a ku na mintirho ha hlupheka hi lava misava ya hina swo fana na sweswo ne mara vanhu vo tala ni ngo no Limpopo misava hi na yona muti un'wana na un'wanyana loko mo cheka wu na nsinya wa avocado wu na minsinya yo tala ya mimangwa mara minsinya leyo a yi hi endleli rifumo loko ri kuma ntwisiso ku ni vulavula yini na
swi endliwa hi yini na ku ya hi mina swi endliwa hi ku ri a hi koti ku commercialize misava na leswi swi humaka emisaveni. So swi nga ka swi nga koteki ku ri masipala a hi nge vo Thulamela, Makhado, Collins Chavani na vo Vembe ku ri va endla a fresh produce market a hi nge a Giyani laha va nga muti wun'wana na wun'wana loko mi ri na ma-avocado ma tiseni laha hina hi ta ma xava ka n'wina hi kota ku ya ma xavisa kwalomu hi ma xavisaka kona. Leswi a swi ta hunguta ndlala emitini yo tala. Loko hi langutisa matirhelo ya leswi va swi vulaka food security ku nga timhaka ta ku va hi tiyisisa ku ka ha ta va na swakudya minduku na mindlwani na lembe leri taku na le ka malembe ya 100 laya taku. Mavonelo lawa u nga ta na wona sweswi hi wona ya lavekaka ngopfu na loko hi kha hi burisana na varhangeri va hina hi fanele hi langutisa ngopfu aka sweswo swi nga ta hi pfuna aka food security ku ya mahlweni. Na khensa swinene i mavonelo ya kahle swinene. Ni khensa ngopfu Bosini. Okay. Loko ha vulavula hi mavonelo yo fambelana na swona swa va food security ku na vanhu vo tala na vanhu vo tala lava va nga endla swo fana na ti-land claim swa ku koxa misava yi vuya lava nga va na nkateko wa ku va humelela misava yi vuya aka vona. Hi lava ku vona ku ri vona lava va kombaka ku misava liya loko se va yi kumile va yi tirhisa njhani. Hi ndlela leyi ni khensa muhumelerisi Eric Ncindani loyi ku nga yena a nga khoma nongonoko kusuka Polokwane. Ni khensa na n'wina mi nga kota ku mi pfuna mi nghena mi avelana na hina mavonelo ya n'wina na vayeni lava hi nga va na vona aka line ta hina na nkhensa hinkwenu. Hi gimeta nongonoko kwala ku nga Afrika Wa Vulavula namuntlha mi ri na mina Sidney Baloyi ni tshama xitulweni xa Pat Kalanga Mathebula. Xipano lexi landzelaku xi yime ku lunga ku nga Ike Ngobeni na ntukulu wa mina laha Mchangane va ta hi nyika Zumba na mina mi kahle vafowethu. Kasi loko munhu a vulavula na malume na hambi va nga n'wi voni i hluvula xidloko na u hluvula xidloko lowa ntukulu wa swi vona asala hi manglazi swi kahle ngopfu wa swi vona ku le ka hina ha swi kota ku kurisa na ya no mi kurise kahle ejantela se ri huma na timpfi a wu tshika kwalaya mi khomele namuntlha mfowethu. Lexi xi nga kona namuntlha hi sungula kwala ka vhiki loko tsokombela ku na migingiriko yo tala leyi nga kona loko mi languta Mpumalanga xitichi lexa makwa hina Metro FM va na migingiriko yo tala ya masagwadi laha na minongonoko yin'wana ya Mugandlona na FM yi nga ta yi kha yi haxiwa kona se leswi endlaka swona hi ku pfuna ku boha masandazi u kota ku va u cina na hina. No i mhaka ya kahle ngopfu yaleyo na mina ni ta va ni bohile masandazi plus n'wina ma bohelela lera ntima leri khetsiri kwela ka swona mpana nongonoko wa kahle vafowethu. Inkomo.